Reka nongere kugushimira cyane, reka nongere kuguhereza ikaze. Ndavuga wowe tukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, nkubwira nti Nyagasani Uwiteka Imana nakomeze kugenda akumperereza impagarike n'ubugingo aho udukurikiye uherereye hose. Birumvikana cyane rero twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bisubira irudobi ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya guhura ku munsi w'ejo kuva ibintu byahindura isura. Wakwibaza ngo inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya ku mu buhe buryo? Bamwe banakomeje kugenda bavuga ngo umva ko izi ntare za Sarambwe zigenje ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire nti ibintu byabaye bibi cyane. Reka nkubwire nti ku ikubitiro ndakubwira ko abasirikare ba M23 bari gutakamba bikomeye cyane, bari guhamagarira indi mitwe ibarizwa hangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuza kwiyunga na M23. Ibi ngibi ndabikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi ntago ari bigusa ndibuze kukubwira, ndaza kukubwira ko hari itsinda ryamaze kugenda ryiyomora kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni itsinda riyobowe n'umugabo bita Thomas Rubanga. Uyu mugabo akaba yari yiyunze n'izi nyeshyamba za M23 mu gihe bari kurwanira gufata Goma. Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo bukomeye cyane. Nkubwire izina ry'iri tsinda, nkubwire se iri tsinda rituruka hehe. Ibi ndaza kubikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi usibye n'ibi ngibi, ahantu bita Igoma, ahantu bita Bukavu, ahantu bita Kamanyura, cyane cyane ndaza kwibanda Kamanyura, hakomeje kuvugira imvura y'amasasu. Hakomeje kugenda hagwa imvura y'amasasu ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23 hari ibice batangiye guhungamo ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi byose reka nze bikubwire ku buryo burambuye, ariko mbanze ngusabe gukora subscribe, ukomantinge, urayikinge, ndetse yewe unasharinge kugira ngo amakuru yacu ajya abasha kugenda kugeraho 5 kuri 5. Jyewe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, unyite Mr Kenzo, nguhaye ikaze. Ubwo kandi twahereye kuri izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zitakamba, zikomeje kugenda zihamagarira indi mitwe kuza kuyiyungaho ngo barwanire iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni General Sultani Makenga uyobora izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 hangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushyirwaho igitutu gikomeye cyane nyuma yuko abayobozi bakuru usibye uyu General Sultani Makenga bamariye kubona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagurukiye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Birumvikana rero General Sultani Makenga nk'umuyobozi w'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, bamubwira bati nta kintu na kimwe igisirikare cya FARDC kigomba guhindura kubyo twakoze, cyangwa se nta gice na kimwe mugomba gutakaza kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe ibyemezo bikomeye cyane byo kuba yarwanya iyi M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubwizo mpamvu rero inyeshyamba za M23 zirahamagarira, ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, ko bahamagarira buri muntu wese wumva wakwiyunga ku nyeshyamba za M23 kuza kuziyungaho kugira ngo bakomeze kugenda babona imbaraga zo kurwanya leta ya Kinshasa. Reka twihuse cyane tujye kuri iri tsinda ryamaze kwiyomora kuri M23. Ni itsinda riyobowe n'umugabo bita Thomas Rubanga. Iri tsinda bakaba baryita IPS, rikaba ryaraturutse mu ntara ya Ituri aho ryarwanaga ndetse rikanitwara gisirikare, ariko bavuze ko uburyo barwanagamo butandukanye cyane nubwo basanze M23 irwanamo, kubera ko uyu Thomas Rubanga mu gihe yasobanuraga ikintu kimukuye muri iyi M23 yatangaje ko
M23 iri kurwanira igihugu ndetse ikaba inakomeje kugenda yica abaturage, mu gihe iri tsinda rya IPS ryoryo hariya mu ntara ya Ituri ryahirimbaniraga uburenganzira bwa muntu ariko nta kwica abaturage babirimo. Uyu mugabo Thomas Lubanga rero ndizera namuberetse ahangaha mu mashusho. Uyu mugabo muri kubona ku ifoto bamwita Thomas Lubanga, akaba rwose yatangaje ko yitandukanije na M23 ndetse n'ikibahuza cyose akaba yamaze kugenda yitandukanya nacyo. Bamwita Thomas Lubanga, akaba akuriye itsinda rya IPS ryarwaniraga mu ntara ya Ituri. Ubu ngubu ikitaramenyekana neza niba uyu mugabo Thomas Lubanga ahita yisubirira Ituri ku buryo bukomeye cyane, niba ari buguma ahangaha Igoma, ariko birashoboka ko ahita asubira mu ntara ya Ituri kubera ko ntabwo yaguma ahangaha Igoma yamaze kwitandukanya na M23 kandi M23 ariyo iyoboye uyu mujyi wa Goma. Birumvikana neza rero. Reka twinyarukire twigerera ahantu hitwa Kamanyura. Ahantu hitwa Kamanyura ibintu bikomeje kugenda bisubira irudubi pe. Ibintu bikomeje kugenda bisubira irudubi, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 ngo ziri gupfa nk'ibimonyo. Ziri gupfa nk'ibimonyo rwose. Ubi ikintu cyitwa umuwazalendo, ingabo z'abarundi zakaniye nta hantu M23 iri kubona ihumekera na gato. Nyuma yuko M23 rero yashakaga kwigarurira n'uyu mupaka wa Kamanyura, abarwanyi b'umutwe abarwanyi b'abawazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi baravuze bati aka noneho kabara agasuzuguro gakomeye cyane. Bahagarara ahangaha Kamanyura kugezana n'aka kanya. Ahangaha ku mupaka wa Kamanyura hari abawazalendo nibo barenze uyu mupaka. Hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati Kamanyura M23 yamaze kuba iyigarura ku buryo bukomeye cyane, ariko ibi ngibi reka mbiguhakanire nkubwire ko M23 itarabasha gufata Kamanyura ndetse hanapfiriye abasirikare benshi cyane mu mirwano ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'abarwanyi bose barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ngayo nguko ndizera ntashidikanya ko ibi ngibi wamaze kubyumva, kandi noneho nkubwire ngo ntabwo ari Kamanyura honyine hakomeje kugenda habera imirwano, ahubwo imirwano ikomeje kugenda ibera mu bice byinshi cyane, dore ko FARDC yoyo yavuze ko nta kintu gishobora kuyihagarika mu kugaba ibitero kuri M23 uko byakagenda kose. Ahantu bita Igoma birakaze cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda batangaza ko bari bwigarurire Goma. Ni abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda bavuga ko Goma bagomba kuyisubiza mu maboko yabo, abandi bati ntabwo bishoboka. Ese uribaza FARDC ifite imbaraga zo kuba yakwigarurira iyi Goma ku buryo bworoshye cyane? Wowe jya muri comment umbwire. Hari abantu nanone ubwo kandi nambutse nageze i Bukavu, hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati ese M23 i Bukavu iraza kuhamarana igihe kingana iki? Reka nkubwire ni i Bukavu rero imirwano yongeye kwaduka ku buryo bukomeye cyane, yongeye kwaduka bushyashya, aho abarwanyi ba FARDC bagarutse Bukavu bisize insenda bavuga bati ntabwo bishoboka M23 Bukavu turayihasohora ku buryo bukomeye cyane. Abandi bati none se ko FARDC yitoye ikava Bukavu yari havanywe n'iki? Kwari ukugira ngo se ijye gutegura ibikomeye cyane igomba gukorera M23, cyangwa se n'ukubera iki yikuye ahangaha i Bukavu nta masasu ari kugenda avuga ku buryo bukomeye cyane? Reka nkubwire nti rero ubu ngubu ibintu byongeye gukomera ahantu hitwa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bari mu mazi abira ku buryo bukomeye cyane, kubera ko bari gusukwaho ibitero bikomeye cyane, ibitero by'umuriro n'igisirikare cya FARDC ahangaha i Bukavu. Reka rero nsoreza ahangaha amakuru nari naguteguriye, gusa nkubwire nti kora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unalikinge
niba ushaka ko amakuru yacu agera kure unasharinge bagenzi bawe, nawe aya makuru rwose uraba uyagizemo uruhari kugira ngo atambuke. Ngiye muba mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari, nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye ku buryo bukomeye cyane. Nyagasani Uwiteka Imana akomeze kugenda abandebera icyoroshye, duhure mu makuru yo kumugoroba.